Ki nong ikai ad hoc hapok chatri fastom cibenta bun beteng ya kejong ya ki kila chong hakmat jong ka sekretariat bon dawa nak sorkar bun pun urlong no ya kejong dawa nen bu ke sorkar kala kular hakapor bu kila ikendu ya menteri rangba. Kini kinong hikai hakipor bula dep kila sedang ya kejong ya ki hakbu kesor kala khut ya kren bot kentu ya kini kinong hikai bun weng no chua ya kejong ya ki bot kular bu kesorkar kan chim kia tawa hadu kata kesorkar ka klem le ya yare bu penlong ya kini kinong hikai bun mojlot hak surok bot samit hakmat jong ka sekretariat.